Kumnu perlok perok, saji senpan ngapriang sophaya phi, syakani ke channel jonga khasi terka. Tementas nginya shed no da uniu spring roll. Sasngap mu perlok pengen pensngap ya phi kanu ke jing shrine. Sengoba banyak penadu ba sedang hadu bakandakut mo. Pai ke ibas bha juicy ru ke juicy bha napo pai. Uni ude umaida bat ngala ber bat kamlu khandian umaida phila ban anta dihi katnu phi kwa ban shed mo. Te ka de ban ai khandian dian shwa sakhle bha shwa khandian dian kumni ban sotho katnu kadan kam ka bangin kham ye uni umaida. Dangi kem yu uni maida am si pau khat san minute de ban kem ben de ban kem bha yu uni in the shed yu uni am in de ban pen jam bha yu uni pe ka de ban long kum ni da ngila de kem ning kong de ban long jam kum ni mo tingi ya tap no phang hang ni pade ngala pen khlu impnyang khandian uni ude rinsun uni ngashu krot mo rinsun pila ban shu dungru tamba nai teliat ni palat re kumni bain te kading de ban penret ngaklam pen he re kading ai lang bod us ingru khandian rinsun ai khambun sing ai khandian te radem nang ta pade ngin sathap na uni we piat ude bahe ngala shu od rit bait kumni od dice bait kumni Adam nang tapade sa ai sa ukajor phila ban anta dihi kumnu phin od berit ne bahe na nga kwa ban yo bites kendiat te nga shuot kumni pem nga thap shwa ukajor mo Adam nang tapade uniu de tu piat ba im da phidon ni piat ba im em ai lang ubes bhau ne ubang bha da Adam nang ta ai sa uniu kubi ru nga ai khendian pem nga ai shwa kajor sopiat tu ba im tadem nang ta uni kubi nga ai ha last number bele ba utu tang spang lai kani pade kade kado shine siar mo te phila ban pendan kam kanu ru kado shine uni pade ude masala o shinrai khendiat samken khendian udhania powder shishamoid sokmerit steng shamoid te sakhle bhashwa sa ayu garam masala steng shamoid tang ba kan sma ubi sakhle bha ta adam nang ta pada sa sabu no shwa bakan peja kani tamentangin pe uni ula long mo menta ngide ban khambiang deban khambiang san mini de deban ai bha deban kham bha mo ba unlong jem mop bha da adam nang tapade ngin sai shna ship no wadum ayu ship ba he palat shu ai medium bet sa ber kumni na lor umaida na ba unum dambit mo te sa teliat kumni kumba batai dai pe bha mo perlong sa teliat uniu roti sau telima uniu ata kumni sau teli te da adem nang ta pade sa ai umpnyang shwa pet ka umpnyang de ban ta bha baro khaj de ban ta bha pelan tu da adem nang ta pade ngin sa ber do umaida na lor kani ka step em phim de ban mismo da pet bha perlong da adem nang ta sat na lor kum tu pet UEM kumni sa uni uway kumju hi pet nga sertap sau teli phila ban sertap hendriu teli ru nyo teli ru ta adam nang ta am kini ngi de ban tap kum tu mo
Ten sim shua iwe deban terlihat kumni. Deban penstang baha. Kumbangi syad atahi deban penstang baha. Dai pek baha mo perlok. Beli nga ong ya pisia pek baha man kapor namar beli. Kidon ba syai ong ba da lek mengita kamlong ra. Pek kani kala stang kum tu tengala. Ngala pen kluid lupa katawa haka slow hi mesti ben penhe te dala kluid na po sakela sa saino tu banalor sakela biang sa saino tu ke banalor le be kumta step by step mo pet vi em kanu ka jing stang fi de ban yu i ya kti lo jong da fi pet kum tu pet ka kti lo jong fi de ban yu i ka simpria lo jong kum ni pet uni pada udai umaida mo umaida ngat khle bat ka tang ka normal bem tu ban snapis kum tu te bakan dambin sa ai hapadeng tu stuffing bangila dap shat sa le kumba batai mo kum ni de banta abha uni upis mo narut kum ni utu stuffing ru na padeng waju ai bun palat nama ba un sapai pada mo Pide ban sop baha mo da pim sop baha da uni u maida ba em te kan sa pait pade kan sa light pade kan sa rung ko pnyang shapo kanum long baha re te dangi sop baha kum ni pade u bes baha ko pnyang ru kam kejit re nga tharai pila so thu hi perlok kini ngaladap tinginya sedit no kam pnyang am ngide ban bu medium bait mo mde ban bakan kluj du wow de ban long medium bait te sa thep jai kum ni wan pat pen khi tu ipor da kala kham i khandiat no po sakala jai kum ni kuma batai kani kala long te sa sei no ngatharai pila yo jing mentoi hi perlong sai persang mo sa batai kumno kalong kublai sibun ba pila ipe ikani ka video like subscribe but share